everyone and welcome back to my YouTube channel Sunil Vlogs. So si opini bange adak pilang di si 100 meter kadipu lapan kona second si Nepali oni 100 meter sing langna video bang dia on lelo. Sino na kadal lapan second dikau hok puyu nang po depan baklang po kon second mesti 100 meter race amat tika sukses mah dekat senang baklang ko tampo de nalano laktik lo so guys si time ang 12 second actually 12 pen kom silang kon thela cameraman nang pon distance halo mat mak kitu nang thedong der asi ndabangi 12 bisi sian delo time second